Assalamu alaikum musidɓe julɓe wonɓe jentade Guinée affaire distance 24. Min hewtata ɗo kikiɗe ɗo hollugol on computer ko fewndi ka wonde ka leydi meɗen e ka leyɗe janane. Haray en fuɗɗoray ɗo ko sengo politique. Docteur Fayamili Mono o wanno recours ko cour suprême o landi fi annulation référendum constitutionnel waɗaɗo on le 21 dimanche le 21 septembre 2025 ɗo. Haray président bloc libéral on Fayamili Mono o hotino ka cour suprême vendredi ɗo o déposi recours makko on fi o landi annulation vote constitutionnel on. Haray noon ko honno waɗi ɗum ɗon kamɓe docteur Fayamili Mono haray ɓe yi ton anomalieji piiji boyi ko feƴƴi tawata kamɓe ɗum ɗon hino holli si tawi ɗum ɗon waɗi haray ɓe jogii droit déposugol lando annulation élection on ko haray ko saria on junni ɓe ɗum ɗon. Si feƴƴi ɗon en aray fi ko climat on ka pays meɗen haray agence nationale météorologie on ɓe holluno haray ɓe andina jama on ndiyan ɗan haray hino saati ko arata e ɗi sahaji aroji ɗe balɗe arayɗe ɗo yeeso. Haray jama on koye wattan hilla saabu haray ndiyan ɗan hino aro janɗan hino fuɗɗi bonnereji molanaɗi kono haray jama on koye wattan hilla e ɓiɗo mo kala moyto e saare nden. Si feƴƴi ɗon en yahay kankan haray kankan kadi inondation waɗi toon waɗi boyi bonereji hewɗi famille boyi woni ko ɗi acci toon tawata haray on famille ɗi bonnaniɓe piiji ɗuɗɗi e quartier inneteɗo Madina ɗum ko kankan. Si feƴƴi ɗon en aray ko yowiti baŋnge latu ballon on ɗum ko sport on haray sili national ɓe dévoili liste maɓɓe joueur ɓen yahoɓe ɓen fi match ji heddiɗi ɗin fi qualification coupe du monde on haray qualification coupe du monde 2026 on. Donc si feƴƴi ɗon yaray ka leyɗe janane ɗum ko international en andi fewn ɗo assemblée générale des nations unies on hino waɗde ɗum ko sengo New York États-Unis. Ɗum wandi ko fottonde wonande leyɗe aduna ɗen fof koko fottata waɗa pehe fi no piiji ɗin no changira. Haray noon ko yowiti baŋnge hakkunde Israël e Palestine comme premier ministre on Benjamin Netanyahu o prononce no discours makko on hannde ko discours ko fuɗɗino prononce gol discours on haray sal on fof laaɓi toon saabu no woodi peeji husko aduna hannde tawata hiɗi kondani ko woni e feƴƴude kon baŋnge e Palestine kamɓe Israël ko ɓe woni wadde kon e warugol fayɓe waɗa yeeji toon bonna nokkeli bonna waɗa génocide. Donc aray kadi ko yowiti baŋnge toujours ɗum ɗon France e Angleterre e peeji hewɗi ɗi reconnaici état Palestine on haray ɓe ka loni toujours e ko yowiti baŋnge loni ton on haray hitoli boyi immike loni ton wondema hiɓe faala si tawi secrétaire général wonɗo ton on ni Antonio Guterres mandat makko lanni haray ko debbo ɓe faala yonnome ko secrétaire général ton pour la première fois saabu haray ko ɗum ɗon woni ko ɓe faala e waɗu e nder ko yowiti toujours ɗum ɗon États-Unis fi plan Gaza on tawata États-Unis hekki yeeso e fi ɗum ɓe proposannoɓe haray wonde ɓe faala waɗugol transition international fi ko yowiti baŋnge arretugol o guerre hakkunde Israël e Palestine. Aray ko ɗe toɓɓe jeni ɗo wonno komin addani on kiikite dow ɗo min jarni on e darugol Guinée affaire 224 haray min wiyon on abonne like on commente on e soutenugo chaîne on haray min wiyay on toujours yon abonné chaîne on fi
videoji e actualityji kesi arayde ɗin ñande wo ñande inchallah. Allah hokku en belagol jam. Assalamu aleykum.